Aikari a matura maya meri maikarite miaka 27 kuma riria thibitari uyu wa Muhonia wambiriirie gwakwo mari na itanya ati thina wao wa guthie Ng'ongo gwetha motungata no ugakinya muthia. No itanya riao nirikinyanire thutha wa thibitari uyu kuhingurwo, undu uria makunguirie na kwamukira na njira nene. Bereni tulikuwa tunaenda hospitali upande wa Karimeno au Garingiro au saa ingine tunaenda upande wa Nyeri. Hata tunaenda PGH hadi sana usiku, lakini wakati akina mama anataka wako na mimba anataka kuzaa, tulikuwa tunapeleka Nyeri PGH, lakini siku hizi tumekaribiwa na Narumono na Garingiro. Aikari makiuga marari na morito maingi hindi iria umwe wao arwara, kuona motungata ma urigiti matirari hakuhi. Koguo ni ndirona ni pressure, ni koguo ndirethia Karimeno kugira ndawa cia pressure ndiukaga haha hakuhi. Na riu kwanja mothe ni ndakena muno tondu ni pressure yakwa niragete gutuika stabilized for 1 month na ndacenjerio ndawa muthenya wa umuthi. Koguo ngacokia ngatho ni tondu ni ngoranire na mundu specialist wa kumenya ati pressure yakwa ni kuheo ndawa different na ira ndiranyuaga. Ni ngona ni ndeithikite, ona andu aitura ritu ni mateithikite tondu na hwa turanaga ati tutigacoka guthii Karigo-ini no hanene, tucoka guthii Karimeno, tucoka guthii Muhonia tondu Muhonia ni rami ni kunyua ni nywe, utihandu kwambata kirima na utihandu guikuga. Gavana wa Laikipia Joshua Irungu akiuga kurika gwa thibitari ino ni kimwe gia kioneki giake kiria kirikite gukinyanira. And this is in the spirit of devolution, ile ilikuwa ilete huduma karibu na wananchi, na kwa hivyo sisi tumekuja kutimiza hiyo ahadi kwa wakaji wa Muhonia, na kesho tuko Wamura kule tutaenda kufanya vile, na kwa hivyo hii itakuwa baraka. Sasa tumeacha daktari, madawa kwa hii hospitali, na wakati mwingine wowote tuko tayari kuongezea daktari mwingine, na tuko tayari kuongeza hata maternity. Thibitari ino igukorwo igitangikira mirimu minini, guteithiriria atumia kuheo ciana na kiriniki, oro hamwe na ugima wa mwiri wa muingi. Andu a Muhonia na tungia maundu maingi na ngobitwo ndi yothe twina gikeno ni gukorwo ni twagia na thibitari kundu twatwite twiritwo thirikari cia noka cigatwirira no itire cia hingia. Handu-ini ha Kameme TV kuma guku kaunti-ini ya Laikipia, ritwa riakwa ni Paul Mwaniki.